Dok i poslije minuti pre početka priče, ostavite i subscribe, zapratite mi Instagramu Maraš, a mi se odmah bacamo na priču. Tako da krećemo, trebalo je parodija izaći ranije pre 1. juna, ali imam neke poteškoće sa epizodama, tako da će u junu čim nađem više scena koja će odgovarati seriji koja neće smetati producerima da uzmem, pa ću te pronaći, tako da tada će izaći parodija u 1. juna 100%, tako da, pošto imam to poteškoće sa epizodima, pa ne dužim puno i krećemo na priču. Sve počelo kao igra, bio sam klinac, dosadno mi bio tokom raspusta i našao sam stari papir u kući babe i dede. Na njemu je pisao igra skrivača sa senkom. Pravila 1, sakrij se. 2, ako te nađe ne gledaj u oči. 3, ako pobediš postavi mu pitanje, ako izgubiš on postavlja tebi. Naravno, smiješno mi je bilo, sakrio sam se ispod kreveta i izgovorio rečenicu sa papira. Pristajem da igram. U početku ništa, a onda sam čuo korake. Teške, spore. Niko nije bio u kući, ali senka se vukla ispod vrata, kao da neko stoji s druge strane. Onda je tiho ušao u sobu, hodala je kao čovjek, ali nije imala telo, samo gust mrak. Nisam gledao, držao sam oči zatvorene, ali onda sam osjetio dah na vratu. Pogledaj me, šaputao je glas iz tame. Nisam mogao da se pomirim, onda tišina. Pobegao sam iza sobe kada sam skupio snagu. Mislio sam da je igra gotova, ali svake godine, tačno tog dana u isto vrijeme senka dolazi. Nikada ne postavi pitanje, jer je još nisam izgubio. Ali znam da jednom hoću i dalje ću on pitati nešto što neću smeti da odgovorim. To je to što se tiče ovog videa. Ako se vama svidao, bacite like, bacite subscribe, zapratite me na Instagramu Maraš3_official za još. A mi se vidimo naravno u sljedećem klipu i u sljedećoj priči, tako da u 1. juna će sigurno izaći epizoda, obećam, za parodiju Moćni Ranger, trenutno imam pošto teškoće sa svim epizodama koje treba da i montiram i tako da to je to što se tiče. Vidimo se u sljedećem videu, pozdrav!